Na Sarajevskom ratištu muslimanske snage ojačane stranim plaćenicima i danas su otvarale jaku vatru na položaje srpskih branilaca. Samojmila Brda i muslimanskih dijelova Dobrinje tromblonskim minama i minobacačima gađali su Neđariće i dijelove Dobrinje pod kontrolom srpskih snaga. U Neđarićima jedan srpski borac je poginuo. Muslimanima su u pomoć stigli i strani plaćenici, vi to znate. Pa znamo, ja bih rekao da su to strane jade, najjednostavnije rečeno. Vjerovatno su došli da na ovim prostorima braneći islam, fundamentalizam i tako dalje, posiju kosti gdje im se neće ni za grob znati. Protekle noći muslimanske snage izvršile su na Ilidžu iz svih pravaca jedan od najžešćih artiljerijsko-pješadijskih napada od početka rata. U odbrani Ilidže jedan srpski borac je poginuo, a trojica su ranjena. Borci Ilidžanske i Igmanske brigade Vojske Republike Srpske očekuju novi napad iz pravca Sokolović kolonije i Butmira, gdje je primijećeno veliko pregrupisavanje muslimanskih snaga.